turabashimiye tubifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwe mwese mudahwema kubana na radio televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'Umuco Wacu TV. Turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 2024 tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda, amakuru agiye kugaruka ku ngingo z'intambara cyane kurusha kwa kundi twaganiraga tukajya no mu bindi bitandukanye birimo politiki, ariko tugiye kugaruka ku ntambara cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko M23 yatangaje ko yongeye gushotorwa ndetse ari gahunda ya leta yo kwica agahenge yemeye. Na makuru muragezwaho nanjye Umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye Sentama uramahoro. Muraho neza Mushakamba, natwe turaho. Yego, natwe twese ni amahoro, haramutse neza, twizere ko n'abadukurikiye nabo bameze neza rwose. Tugaruke ku zingingo n'ingenzi muri aya makuru. Ntabwo ari nyinshi, turagaruka ku ngingo ebyiri gusa. Ni ingingo zibanda ku mirwano irimo kubera hagati ya ARCM 23. Aho ni turagaruka ku rugamba rwabaye ejo, ntabwo rwari rworoshye Mushakamba. Aho General Sultan Makenga Emmanuel yagaragaye ku mirongo y'urugamba ayoboye urugamba hariya muri Kibumba. Indi ngingo tuvugaho ni imirwano irimo kubera muri Bwito, Kinyana ni muri Masisi, ibice bijya kwegera Bibwe na Butsindo, noneho na Warikare. Tudatinze rero reka tugaruke kuri ya ngingo ya mbere mu buryo bwimbitse. Yego. Ejo hashize habaye imirwano hagati ya FRDC n'abayifasha bahanganye na M23 ARC, ku buryo yabakubise inasenya n'ibirindiro ngo bigera kuri 3 bari bafite hariya muri kariya gace ko kumwegege w'ishyamba rya Nyiragongo. Aha rero iyi ntambara yabimburiwe na drone zari nyinshi mu ijoro ry'ejo bundi, ngo zari nyinshi rwose, zari zimeze nk'irumbo ry'inzuki mu kirere cyahagenzurwa na ARCM 23 mu masaha y'isa 2 z'umugoroba. Bimaze kwira noneho zirashwe, harimo izamanuwe, izindi zirahunga zisubira iyo zavuye. Nyuma mu masaha 8 haza kuza abakomando bateye bararaswa cyane, barahunga, noneho ntibashirwa. Mu gitondo saa 11 aho ngaho barongera, FRDC irongera iratera, iteye irakubitwa, ariko buriya ngo nta kindi bashakaga bwana Mushakamba. Hari abari bamenye ko General Sultan Makenga Emmanuel, umugaba w'ingabo za ARC M23, bamenye ko ari hariya, ndetse ngo yari afite n'abandi bayobozi mu bya gisirikare bamuherekeje, bahuriye nawe hariya mu bice bya Kibumba. Bwana Mushakamba buriya ngo niwe bashakaga, ariko yaje kubereka ko adakinishwa. Ntabwo ameze nka hacira umwami bigeze gukubita agasiga imodoka, baramukubita aturukweto rumwe, agenda yambaye kamba 2. Bwana Mushakamba, uru rugamba wararukurikiye, byari byifashe bite? Nibyo bwana Sentama, uru rugamba rwari rurimo reka mvuge ngo impamvu ebyiri zatumye rukomera. Hari uruhande rwa FRDC rwashakaga kwica abayobozi ba M23 ku rwego rwa gisirikare, kuko bari hariya muri Nyiragongo muri biriya bice mu Birunga, aho nk'uko twabivuze Makenga ari muri gahunda yo gusura ingabo aho ziri hose mu bice byose zifitemo ibirindiro. Rero bamenye ko Makenga hari, bategura drone, bategura n'imbunda zirasakure, barabigerageza, aribyo byabaye, urugamba rurakomera cyane. Ariko nanone M23 nayo yari kuri targeti yo kwica General Omega, ku buryo n'amakuru yavuzwe ko yarusimbutse. Bwana Mushakamba, ikintu uvuze koko gishobora kuba ari ukuri, ni ukuri, kuko ntabwo byari bisanzwe ko bashyira mu kirere icyarimwe drone zigeze muri 40. Ibi bintu rero bikaba ari ukuri. Ikindi nanone uvuze cyabaye,
omega yararusimbutse ariko yaratakaje. Ibi ni bimwe naraye nkubwiye ngo abantu be benshi bafatiwe ku cyokezo cy'amakara aho barobaga amakara. Nibyo message ndayifite. Hari message umuntu hari yampaye ati babafatiye ku cyokezo cy'amakara hariya mu ishyamba, kandi nibyo bari baraje. Wibuke na bamwe batorotse Karembe baza bamenangana bahinguka hariya, hari n'abandi bavuye muri biriya bice baraza bicara hariya. Nawe yari hariya igihe bamumenesha mu bambiro yazamutse hariya. N'igihe bakora ikinamico yo kurasana na FRDC nibwo yazamutse muri ririya shyamba Bwana Mushakamba. Ariko burya ngo ryari ikinamico ryo kugira ngo bamushorere bamwegereze u Rwanda, bagira ngo bamufashirize hariya hafi. Tutagiye rero muri iryo kinamico, ku munsi w'ejo Generali Majoro Sultan Makenga ntiyari wenyine, yari kumwe na Brigadier General Baudouin Ngaruye na Brigadier General Byamungu, abayobozi bose inzego za Etat Major yose. Kurya Byamungu ni umwungirije. Ndetse na Lieutenant Colonel Wiringoma, abo bose bari kumwe, ndetse na Colonel Nzenze. Yego. Colonel Nzenze rero amakuru y'ubutasi yayatanze, bari bazi neza ko bagiye bari buze kwiyenzwaho, ndetse urugamba rurakomera kugeza ubwo General Sultan Makenga afata icyombo agakomandinga. Yarakomandinze rwose ati ni naho ibintu byabereye bibi, ubundi umwanzi none harakubitwa. Urumva uwakomandingwaga na Fande usanzwe, ukomandingwa na Fande w'ikirenga, none harasa nta mbabazi. Bwana Sentama rero nuko byaje kugenda, ubundi barirukanka bakizwa n'amaguru, ariko abakize cyangwa birukanse si uko bumvishe umurindi w'amasasu menshi, ahubwo nuko babonaga abari imbere yabo bari gupfa. Ubundi abati reka dusambe duhunga turebe ko nibura twagerayo akuka kakiri kazima, cyangwa twava muri uyu muriro akuka kakiri tugihumeka, cyangwa se uturaso tukiri mu mubiri. Rero nuko byaje kugenda, bakomeretse nabo ni benshi. Ariko Bwana Sentama, wenda mbere yuko nawe uza kubivugaho, reka mbanze nongere mvuge kuri General Omega. Kuri General Omega abasirikare bagera mu 8 bose barapfuye, bagenda bitambika target yari yashize mu mutwe, yari yashize neza muri yari yashize neza muri target yagombaga guturitsa General Omega. Abasirikare bagira mu 8, umwe apfa, undi yitambika, undi akubita umunuza wa umusniper cyangwa se mudahusha wa M23 wakubita, ku buryo ari ibintu byari bikomeye cyane. Ariko nanone aho ngaho harasi Omega hari nabo kwa Uwise Kambuzi, abo kwa Kambuzi nabo barabarashe barashira. Ubundi bibaza target y'umusirikare we M23 urimo kubarasa, birabayobera rwose. Ibintu bibabera urugamba, bibabera ihurizo rikomeye cyane. Ariko babonye byanze barirukanka. Omega nawe arashwiragira, ntabwo yabonye uko agenda n'imodoka. Bwana Sentama, reka tugire ikintu twibaza kuri uru rugamba. Iyo ubona umuntu nka General Sultan Makenga Emmanuel uyoboye urugamba rwa ARCM 23 aza akagera hariya Mushakamba, hariya niba harimo ibirometero byinshi uvuye i Goma, harimo ibirometero biri hagati ya 14 na 17, ntabwo birenze 17. Kubona aza akagera hariya bitanga butumwa ki kuri Goma? Bisobanuye ko Goma bayifashe. Bisobanuye ko nubwo batayirimo ariko barayifashe. Kubona aza akagera hariya ari umuyobozi ukomeye nkuriya w'ikirenga w'ingabo za ARCM 23, akaza hariya akagera hariya bakarasa bakananirwa, akabarasa akabasenyera n'ibirindiro, drone zikamanurwa, Blackwater zikiruka, abarundi bakiruka, FDLR zikaraswa, izindi zisigaye zigahunga. Bwana Mushakamba, nahoze ndeba amakuru yo muri iki gitondo, buriya ngo baracyafite ubwoba, ngo bafite ubwoba bwa ruriya rugamba rw'ejo, cyane cyane abantu batuye mu bice bya Rusayo, bya Muja, biriya bice bijya kwegera ishyamba. Yego.
hariya rwose bafite ubwoba ngo bazi ko umwanya uwo ari wo wose AFCM 23 ishobora kuhamanukira. ngira ngo wenda nuko FARDC nayo itajya igira imenya icyayikanze, ariko ubundi nta nubwo yagakwiye no guceceka, igategeka n'abasirikare babo kutagenda n'imbunda irimo amasasu, n'abari muri patrouille rwose bakagenda n'imbunda zitarimo amasasu, kubera ko niba bazi neza ko ahantu Bodwari, ahantu hari General Makenga nk'umugaba mukuru, ahantu hari Byamungu, ahantu hari Nzenze, bagatinyuka bakubira ubwo n'ipine y'imodoka rituritse bagasenze bati turashize. Ubwo ni ukuvuga muri make etat majoro ya AFCM 23 yari yaje Kibumba. Yego, yari Kibumba rwose, yari Kibumba hariya bahita ku Nyundo. Ubwo niba yari hariya mu birometero bitageze na 18 na 20 kuva i Goma, biriya rwose birashyira igitutu kuri Goma ubanza ugiye no kureba wasanga General Kirumwami yaraye Bukavu. Byanga bikunda. Ikindi wenda ubundi ngo hari igihe byari bikomeye, igihe bajyaga barwana hariya za Karenga, Kuturunga, hariya za Rushayu, igihe barwanaga hari ubundi ngo ntiyararaga i Goma, yari afite boti imutwara Bukavu nimugoroba ikamugarura mu gitondo aje mu kazi. Hari n'ibikoresho ngo bari barajyanye Bukavu. Oya, n'ubu byagiye ntibyagaruwe, nuko ari kubigoma kubwo abona ko M23 idafite gahunda yo gufata Goma, ariko n'ubundi abaharadahari kuko arabizi neza ko abahungu biyemeje babifata rwose. Ariko ubwo yatereye isaruti Nduhungirehe yahungira mu Rwanda nta kibazo, abonye bikomeye yahaca ku mupaka yirukanka. ariko isaruti yarikoroje, nibyo twavugaga ejo, ikomeje kuri koroza byakomeye. Sinzi umuntu wabajombye igikwasi agaragaza kamere, ubanza sinzi aho yahuriye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Oya, nk'umunyacyubahiro umaze igihe yamusuhuza bafata agafoto. Sinzi umuntu wagaragaje ifoto ati kamere nawe burya bamwakiriye mu cyubahiro akwiriye guceceka. Nibyo bwana Sentama, reka tujye kuri ingingo ya kabiri turebe intambara muri Bwito no muri Masisi za Kinyana, kuko ndakeka abantu badukurikiye bafite amatsiko y'intambara. Kuba M23 yavuze ngo habayeho kwica agahenge, se ko cyane ko bavuze ngo ni muri Bwito no muri Masisi. Tubasobanurire neza iyo ntambara y'uyu munsi M23 yavuze yashojweho M23 ikabishyira mu nyandiko. Reka turebe Bwito ni igice cya Rucuru, kiriya gikora kuri Gicanga kikamanuka kigakora kuri Mweso. Ni igice rero bariya aba mayimayi bakubiwe hagati, bariya bo kwa Domi barimo n'ubundi bajya bakubitwa, bagira gutya bakabakubita bagenda babagabanya buke buke, barimo barabagabanya nka ya nkoni y'umwana. Yego, niko barimo bagenda bagabanuka hariya Bwito rero. Ibingibi birahari, babihisha mu baturage, barihishe, ariko bagenda bagaragara uko barabakubita bakiruka bakajya kwihisha ahandi. Nta n'ucyambara muri bo, muri aba ngaba ntawe ucyambara imyenda ya gisirikare, ahubwo bambara gisivile kugira ngo bihishe. Kinyana ni muri Masisi, ariko ngira ngo Kinyana ntabwo ari ubwa mbere baharwaniye. Ngira ngo AFCM 23 igeze kuhakora operation irahafata, iza kuhava gisubira inyuma ku mujyi bikora. Kinyana ni ahantu hatumburutse, hari umusozi w'ifamu ugera hejuru cyane ku buryo uriho abareba haba hakurya y'umugezi wa Rushoga, haba no hino aho bita za Rwankeri, aho bita za Duane, ugaruka ni Runambi. Kinyana rero ku batahazi yenda uvuye, reka tuve nk'ikirorerwa tumanuke Nyamitabo, tumanuke Nyakariba Muheto, tuzamuke Kibugu, tumanuke twikubite Gashasha ni Bushenge, tuzamuke tugere Tambi twikubite Gahira naho ngira ngo ejo twaze tuhavuga baharwaniye, ariko babavanye muri centre ruguru barabamanura
barabakubita babambutsa Rushoga, burya batera baturutse hakurya ya Rushoga, barabambukije. Noneho Rushoga tumanuka bambe hariya Gahira, tumanuka umuhanda muremure tugeze Inyabura, tukava Inyabura dukomeza umuhanda nanone tukaza kuwuvamo tuzamuka urusisiro rurerure rwitwa Rutana n'urusisiro rurerure cyane, hari ahantu haterera hahanitse. Iyo ugeze hejuru uhura n'umuhanda nanone, umuhanda wakubanutse mu bice byitwa Irunambi hirya, ugahura nawo ahitwa kuri Duwane. Iyo ugeze hariya kuri Duwane rero umanuka umuhanda wa Burengero gake, Burengero ukaza kwambuka mu ruhande rw'ibumoso, ukareka umuhanda ukomeza ujya Rwankeri, ukambuka ujya Ikinyana hakurya. Ikinyana rero ni ahantu hatumburutse, ni ahantu hera urutoki. Ngira ngo twigeze no kuhakora ikiganiro kijyanye na Ngukumbuze. Abantu bashaka kuhamenya baza reba kuri radio televiziyo Nuru y'Amashariki, icyo kiganiro bakacyumva bazasobanukirwa neza Kinyana. Kinyana rero ni ahantu hakize ku myaka, ku matungo, haba inka, haba n'andi matungo magufi. Hariya rero FDLR yari yarahagize indiri na Wazalendo, ariko cyane cyane bariya baturuka epfo, kuko Kinyana uramanuka wajya ahitwa Bukinanyana, ushobora guhinguka ahitwa Butsindo, ahitwa za Butsindo, hamwe hamanukira wa mugezi wa Rwamu. Urumva ko Kinyana muri make ni inzira yerekeza, iri hafi y'inzira yerekeza Ibibwe. Iri hafi y'inzira yerekeza Ibibwe, uhasiga ibumoso iyo werekeza Ibibwe. Ariko wanyuze iriya nzira ya Nyamitabo na Tambi na Gahira. Kinyana rero barwanye Bwana Mushakamba, ngira ngo imirwano wayikurikiranye byagenze bite? Nibyo Bwana Sentama, ngira ngo habanje, nkuko twabivuze habanje impuruza ya M23, aho Lawrence Kanyuka uvugira M23 mu bya politike na gisirikare yagize ati ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ryagabye ibitero ku baturage b'abasivile mu bice bituwe cyane no mu birindiro byacu muri Bwito no muri Masisi. Ndaza guhera muri Bwito kugira ngo imirwano y'uyu munsi yose tuhere ruhande rimwe. Bwana Sentama, nuko CMC na FDLR aribo bari muri biriya bice bagiye basigaramo, bagabye ibitero ku baturage b'abasivile. Intare za Sarambwe ziragoboka zirabirukansa, zibamishaho amasasu 13, zirabatwika, barapfa nako zirabica 13 ba FDLR na CMC, ndetse banabambura n'imbunda ziremereye ndetse n'iziciriritse, zirasa amasasu mato mato. Izi FDLR rero zikaba zirimo kwisuganyiriza mu mashyamba yo muri Bwito, kugira ngo ari naho zihishahisha, zigateranya ingufu n'izi Nyatura, bakagaba ibitero ku baturage, ariko bagasanga M23 irahari, iri maso. Aribyo byabayeho uyu munsi. M23 makuru nuko niba abantu bapfuyemo 13, abakomeretse nabo barahari, abandi birukanse barashwiragira, kandi M23 yakomeje kubakurikirana. Nitugana Kinyana rero Bwana Sentama, amakuru aremeza ko naho habayeho gushotora M23, naho ni CMC, Nyatura, FDLR na FARDC yarimo. Urumva ni ihuriro ryuzuye, aho bagabye ibitero kuri M23 kubw'ibyago byabo, bagasanga M23 nanone iri maso. M23 rero yabakubise barirukanka, ibambura ibikoresho, abandi irabica, aho hafashwe indebakure Chimeri 2, hagafatwa machine gun 8, hagafatwa AK-47 Kalashnikov 46, hafashwe grenade 16, udusanduku 23 tw'amasasu na RPG 3, mortier 2. Abapfuye kubo ni benshi. Ati bizwi n'ibitaro byananiwe kubakira byo muri ibyo bice. Bwana Sentama rero muri biriya bice barashaka gukora igishoboka cyose ngo bace imbaraga M23 ahantu hose iri, cyane muri biriya bice bimeze nk'iby'inkengero nka Kinyana, ndetse n'ahandi hose baba bagifite ubwihisho.
urabona ko bameze nk'abarwana byo kwiyahura, kuko ejo Gahira barapfuye bamburwa na none ibikoresho. Rero kugira ngo bemere bapfuye umunsi n'ejo, ni imirwano yo kwiyahura yo kuvuga ati n'ubundi ntacyo dusigaranye, Masisi nziza, Masisi yera, Masisi twe twaragize mu rugo na Rucuru babidukuyemo, dusigaye heruheru. Bwana Mushakamba, rero abantu nibumva aya makuru ntibaze kwitiranya Bwito bavuge ko ihuye na Kinyana. Kinyana iri muri Masisi, Bwito iri muri Rucuru, nta nubwo byegeranye, harimo intera. Ikindi navuga kuri aya makuru y'imirwano ahangaha, mpora mbivuga, umunsi babambukije Rushoga bakabambutsa Rushoga ku bice byose bishoboka, ni ukuvuga hariya Kinyana bavuyemo bakambuka Rushoga bakajya hakurya, ukazamuka ku nkombe ya Rushoga hose, ukaza ugafata za Gahira, ugafata za Tambi, ukaza ukagera ku Muheto, ukagera n'ibice bikikije Muheto, aho ndavuga nka za Karongi, za Rucyo, bakabambutsa Rushoga bakajya hakurya ya Rushoga. Muzamenye ko teritwari ya Masisi ku cyicaro yiriwe itaraye. Niko kantu Masisi izaba isigaje, uretse akandi gace k'amashyamba karize biriya bice bya Butsindo, Mutongo, ibyo bice na Rukweti, ndetse n'ibice bimwe bimwe byabibwe. Rero Warikare naho ngo umuriro watse, umuriro uri kwaka muri Warikare, aho bakomeje gupfupfunuka mu mashyamba bakagaba ibitero kuri AFC M23. Bwana Sentama, amakuru nuko ari kubera imirwano cyane, n'ejo yaravuzwe Peti, hitwa Peti, hari n'abahita Peti, sinzi buri wese nyine havuga uko bishaka. Ariko Bwana Sentama bagerageje kwiyenza kuri M23, irabakubita 35 nibo mbona babashije kuhagwa ba FARDC, abandi barirukanka bakizwa n'amaguru basubira mu mashyamba, bakomeza guhungira muri ayo mashyamba. Bwana Sentama, iyi mirwano rero yo muri Warikare ukabona ko ni imirwano igiye no kuzatubera akasamutwe, reka mvuge aba ari ryo jambo nkoresha, igiye kuzatubera akasamutwe nk'imirwano yo muri Sake, kuko biragaragara ko iyi mirwano izajya ikomeze bisanzwe, ahandi imirwano ibe naho ibe nka kwa kundi twabonaga barwana muri za Rubero, za Kanyabayonga zafashwe ariko na Sake bakubitana umunsi ku munsi, ku buryo ariko mbona iyi mirwano Bwana Sentama yo muri Warikare izagenda. Igishoboka hariya ni amashyamba, birashoboka rero ko M23 ishobora kuba yaranze kurwanira mu mashyamba y'inzitane, ikajya ibakurura hafi kugira ngo ibakubitire aho hafi. Igihe nicyo mbona, sinzi niba ari ubundi buhanga bwa gisirikare, ariko igihe niko mbibona. Ongeraho ko n'imitungo ihari itazatuma bapfa kuhava, bazajya bakomeza ibitero bya gicengezi, bazakomeza babibera bacungira hafi, bazakomeza barwanira muri biriya bice, bizaba bigoye ko imbunda isasu reka kuvuga kugeza hakorewe ama operation nibura nko mu mezi 3 nibwo hazaba hatuje intare za Sarambwe, noneho zabwira abaturage ati ryama nta kibazo. Ibyo nabyo nibyo, kuko ugiye kureba usanga FARDC nabo bafatanya ahantu hari imitungo cyane, usanga ikomeza kuyihambira, ikaza igakubitwa igasubirayo ikongera. Ngira ngo ujye kureba imirwano irimo ibera hariya muri Warikare, irenda gusa neza n'irimo ibera ahantu hegereye Rubaya. Yego, iyo wumvise za Kibabi, iyo wumvise za Kinigi, za Kaniro, ukumva za ndetse n'izibweramana Karongi, ukumva kiriya gice cya hariya Gisuma, mu Bufaransa kwa Nyesi, hariya ni ahantu hakikije Rubaya. Ihora rero ihihambira kugira ngo irebe ko yagarura Rubaya, ariko bikanga bikaba ubusa, igakomeza ikahakubitirwa. Ni icyo kimwe rero na Warikare. Uvuga ni hari umuhanzi wajya akunda gukoresha ijambo ngo ni umuntu ukunda imitungo ngo ni rukubira umutima ku mutiba. Usanga ari ba rukubira umutima ku mutiba. Buri gihe bumva ko hantu hari umutungo
bakwiyahura niyo baba batari bushobore gutsinda, bagahora bahatera batera hafi mu nkengero zabo aho ngaho. yego Ni icyo kibazo rero kiri hariya Walikale, ni nacyo kibazo kiri hariya twavugaga muri biriya bice bya Masisi, hariya hegera Rubaya, ariho hariya nari maze gusobanura za Kibabi, za Karongi, gutyo aho ngaho. Bwana Sentama, ikigaragara ni uko iriya ni intambara tuzadukomeza kumva, nubwo n'ubundi byanga badashimaho ngo babe basubiza inyuma cyangwa se banyeganyeza ubudahangarwa bwa M23. Uko bimeze, barwana intambara ku mpande nyinshi, barwana intambara y'amasasu bagatsindwa, bagashyiraho iy'umunwa, bakagira bate, ni byinshi bavuga. Ngira ngo twagana no ku musozo, ariko tukabwira abantu nyine bagakomeza bakumva, cyangwa se ko ibyo uriya mugabo Kamere yavuze ntabwo kwari ugutebya, kuko ni ibintu byavugiwe mu nteko, ndetse banasaba ko ngo bitazongera kubaho. Ntabwo ari ugutebya, kuko yanatumye no kuri minisitiri w'intebe. Minisitiri w'intebe niwe mukuru wa guverinoma, niwe muyobozi wa guverinoma. Urumva kumutumaho ntabwo biba bikiri ugutebya. Iyo biza kuba gutebya byari kurangirira hariya, ariko kubona bamutumyeho bakatuma kuri minisitiri w'intebe babimubwira ko byabababaje, ni ikintu kigaragaza ko nta gutebya kwarimo. Kandi iyo biza kuba gutebya, ngira ngo byari kuba nyuma y'iterana ry'inteko, igihe abantu baba bari mu biganiro byihariye. Ariko kuba bakizamuye hariya, ndetse wanabonye video, wabonye uko yabivugaga. Yego, video irabigaragaza. Iyo ureba umuntu mu maso umenya ko ibyo avuga ari ugutebya, cyangwa se ari ibintu byo kwikinira, ari ibintu by'ukuri. Bibaye ari ibintu by'ukuri, mu maso he urabisoma ukabibona. Ariko ibintu yavugaga wabonaga ko abihagazeho cyane, abikuye ku mutima. Wabonaga ko isariyoti imurya, imushengura. Nibyo Bwana Sentama, ndumva twagana ku musozo, tugashimira abari badukurikiye, noneho tukabasezera, tukajya gutegura andi makuru no gushakisha andi makuru y'umugoroba. Urakoze Mushakamba, barakoze abari badukurikiye. Mpora mbibibutsa abashya batarakanda subscribe, bakande subscribe, banatwandikire muri comments, noneho baduhe ibitekerezo byabo kugira ngo tubishingireho, turusheho gukora ibibaryohera. Ahangaha muri aya makuru twaganiraga ku kuba General Sultan Makenga Emmanuel ejo yaragaragaye ku murongo w'urugamba hariya muri Kibumba, akanaruyobora. Ikindi tuganiriyeho ni uko imirwano yakamejeje hariya muri Bwito, aho FDLR na Nyatura bakubiwemo hagati, barimo bahigwa bukware. Ikindi harimo kuba imirwano Ikinyana ni muri Masisi, ndetse no muri Walikale ahitwa Peti. Hari abahita Peti, hari abahita Peti, ariko ubundi mu Kinyarwanda nakuze bavuga ko ari kuri Peti. Rero turabashimiye, umunsi mwiza. Yari Sentama. Bwana Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, nawe umunsi mwiza, ibihe byiza ku badukurikiye aho bari hirya no hino, ni igihe cyose bariho, amasaha bariho yose. Imana ikomeze ibane nabo kandi bahe umugisha. Murakoze cyane, nawe utaha.